Sorkar TV. Kakasi Students Union hapok jing lam jong Presiden Rangba jongka usamla Lambok Starwell Marngar. Kila lej ban aimen sim bat ban kersyani ya Nonghikai gibadang don hapadeng kajing hi jongki Hamadan Malki kajing hi kebalaya mentala ship house ngi kenti. Habakran sekilat patai kubor u Presiden ka KSU laong bakaseng kan don hasenda jongki Nonghikai. Ban kersyani ya Jingdawa jongki namar bakani gadai kajing kabajumi nakapor syakapor. Ulaong bahadian balayo jing tib baga Sorkar lengbau Menteri Rangba kalakhod ia keren ia Nonghikai ka KSU ka Khmih Lynti baga rai ka bami na ka jing ia keren kan penhun ia Nonghikai ha ka baga Sorkar ka daiban Sngap ia ka Jingdawa jongki. Kumban syupen kan mau hang ni bagi Nonghikai ad hoc kibadon hapok ka syatri jongka Federation of All School Teachers of Meghalaya lane ka fastom kila penlong da ka jing ia khi ban dawa baga Sorkar ka daiban kentiu kerdan yaki syaga deficit bagan yo ya ka jing siu ka babiang haga nong rim jong ka juk ka kam ka juk ka jing siu ya baro. Sama berlakukan kita yang terakhir ini kita kapos kuat di iba kini iba kubun di asisten kita nak coba dia nak kuat orang yang keseng dari persoal dia kan Sorkar bakal kuat Sorkar akan streamline bertambah main nomor Jakarta Nonghikai menurut kapor kamera kelas bertai bersama kita jadi tips nak samla pulih nak sekolah baik kapan ni semua semoga penting kita ikut berjalan kita suka intip kejutan kalau mungkin dalam kehidupan yang hidup dan yang diseng di dalam senak itu but dalam kami ini untuk ini long kiwan kesan berapa Jingdawa Nonghikai batu dipenduk jengik berkos kita kita kembali jengik dari suku jengik Nonghikai kalau lupa nak kos lompat lagi kami badan kuning terakhir kita kuman batu jumlah singkial isi yang kali keluar di Twitter nak keluar kulit putih kata kualiti juga kulit putih kejelas kita boleh ada namun kuning juga terlihat asuk pada Sorkar singkial kapal tidak digung pendek apa putih tak kimat jawab Nonghikai kamu mat Sorkar. Tiba-tiba misutu komentar nama rekening nakalang Nonghikai dan tentang kajingnya keren pada Menteri Rangba kejelas. Tapi kata kajing Khmih Lynti jumpi apa yang kami kajing lang. Kajing susah ada kini skrim ada bro man papan di kejat ini Jakarta sampai bakal kamram lah tiap Jakarta Sorkar di tempat yang bisa mustah dari kamram tu clean itu soal jalan dalam sisi itu cuma dia cepet dan usaha mereka kasih ini cepet jadi keren ada itu bola dia itu Khmih Lynti bah kamu tidur jalan berapa yang lain mai coba konsul ya syak Nonghikai syak nampak syak song tiga kali ini entahlah mesti ni Khmih Lynti kata aku kata coba ujian kalau penhun di Nonghikai memang kita boleh tanya sejam usul yang yang sesuatu berada yang sekali kena sekali sama. Tapi ibu dia kapal dan banang habis dia berapa ni ka siapan pun ulang ya kanu ka Jingdawa ang iba bonsen ba lalong kinu ke haban mi samadan ban dawa ke kapal dan banang ni ka komplong kaman iteng ba may tang ngalim tungi kumbul di suwi bay tapi Sngap ay turamba teng iso bakot isu habis madan bay
mas kuat bang kalau sin sen man ki tengkang do kan ba dai ada kamram jungki mungkin antara sinta juni itu ba maka samla kulil Nonghikai ampro kumat isu kubaga cepat so kali ke komang semua pada kita kinong paan Isyam ya kasan sinyam pun ketak kisnam juga dile kama sa semua kejengir asut cuma jalan kalau bilang itu sakit ni semua nu benda nging sani atali hakin ngilam jadi kulon bidon kakam genu no jingat ni juga bukan ploy ya kamram tu migla ngide benle na beta kuno perso sakan ni perso na kapor sport kap semut am migla da perso sakan ra ka tenghong da ya keren bai yuan nen ngwan bai gi rojong kamram ni pendap kuno pen pressure government ba kan skor kumat Jingdawa Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong gi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba phinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum gajat jingkam jong pi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tanga is khasihers Pila banlet bed siya ka office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra siya pi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.